u Rwanda rwabarangiye umuti ngo banywa amazi ashyushye birashira, bati ntitwakwiteza akadasembuye, none bakomeje gushyuha imitwe yenda gucumba, baracyari kuri ya mvuga ivuga ko akiziritse ku murogo ashyirwa kawuciye, ariko bisa nkaho bibeshye ku byuma byacuzwemo uwo muhoro bakawitiranya kandi uyu uratyaye kuruta indi. Ahubwo noneho kuri no nshuro ngo ikibuga kigombe cyicurike, umuhoro ugomba ucemo uducecete akawiziritseho. Ubu ibitangazamakuru byose byo mu Bubiligi kuva ku gito kugeza ku bifite ijwi rigera mu mpande enye zose z'isi, byose biri kwandika inkuru zibasira u Rwanda, byose bihuriza ku kuvuga ko umujyi wa Kigali ntacyo ufite kiwemerera kwakira shampiyona nini y'isi y'amagare. Nyamara abanyarwanda mu mujyi wa Kigali bo bari kuririmba indirimbo y'umuturanyi. Aha ni mu mujyi wa Kigali ahari kwandikirwa amateka adasanzwe atagarukira ku mugabane wa Afurika gusa, ahubwo noneho ibiri kubera inaha mu Rwanda biri guhindura inyandiko z'amateka mu isi yose y'amasiganwa y'amagare. Ubyumve neza ko mu gihe hari abari kuvuga ko u Rwanda rudafite ibisabwa ngo rwakire rino rushanwa, ubu noneho shampiyona y'isi y'umukino w'amagare y'ibihumbi 2025 iri kubera i Kigali mu Rwanda yamaze kugera mu myanya y'imbere muri shampiyona z'isi z'amasiganwa y'amagare z'ibihe byose mu mateka yose y'iyi shampiyona kuva ku itangira ryayo mu myaka yo mu 1900. Ni ukuvuga ko mbere y'uko ino shampiyona ibera i Kigali mu Rwanda, ibihugu 10 bya mbere byari byarabereyemo ino shampiyona y'amagare ikaryoha kurenza ahandi hose, birimo Ububiligi, Ubutaliyani, Ubufaransa, Espagne, Switzerland, Norvège, Australia, Colombia n'Ubwongereza, ndetse uko nguko mbivuze ni nako bikurikirana ku rutonde. Ariko uyu mwaka u Rwanda rwahise ruhigika ibihugu birenga 100 byakiriye shampiyona, rukora ibidasanzwe bitari byitezwe n'uwari we wese, kuko ino shampiyona iri kubera i Kigali mu Rwanda ubu yamaze gushyirwa ku mwanya wa 4 mu bihugu byakiriye irushanwa rikaryoha cyane kurenza ahandi ku isi. U Rwanda ruri kuza inyuma gato y'Ubutaliyani, Ubufaransa n'Ububiligi, ari nabo n'ubundi basanzwe bakira amarushanwa y'amagare ari ku rwego rwo hejuru nk'aya ngaya kuruta ahandi mu isi. Ibi byose ni ukubera ko Kigali ifite imihanda myiza ibereye ijisho, iri mu ngeri zose ziryoshya amasiganwa y'amagare, nko kugira ahamanuka, umurambi ndetse n'ahazamuka, ibisa neza nk'ibiboneka mu Bubiligi cyangwa mu Butaliyani, ariko noneho u Rwanda rwo rukarenzaho rukagira abafana benshi ku mihanda, ukongeraho n'umutekano usesuye haba ku basiganwa ndetse n'abafana. Ariko se ni izihe mpamvu ziri inyuma y'uko u Rwanda rwateye intambwe ndende ireshya gutya rukisanga mu myanya ikomeye cyane ingana nk'iy'abategura irushanwa? Reka ngusobanurire icyo u Rwanda rwarushije ibihugu byose bigera mu 100 byakiriye ino shampiyona mbere yarwo. Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Uyu ni David Lapasiye, ni umuyobozi mukuru wa UCI itegura irushanwa mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda RBA, asobanura impamvu u Rwanda ari rwo rwahiswemo ngo rwakire shampiyona nini y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025. Ati jamais les championnats du monde depuis la création de l'UCI en hari impamvu ebyiri zaduteye gukora aya mahitamo. Ya mbere ni uko kuva UCI yashyirwaho mu mwaka wo mu 1900 akaba mu myaka 125 ishize, irushanwa ryari ritaragezwa muri Afurika. Rero igihe natorerwaga kuyobora UCI mu 2017 natanze isezerano ko irushanwa riruta yandi rigomba kugezwa muri Afurika, uko umukino w'amagare uri kugenda utera imbere muri Afurika kandi abaturage baho bawukunda kubi. Impamvu ya kabiri rero ry'uko irushanwa ryazanywe hano nuko iyo tuvuze umukino w'amagare muri Afurika humvikana u Rwanda, bitewe n'uburyo bakunda igare, akaba ubuhanga muri uyu mukino ndetse ubuyobozi bwaho bukawushyigikira, by'umwihariko Perezida Paul Kagame ku giti cye, kandi ibikenewe byose ngo irushanwa rigende neza birahari. Umunyamakuru ati ese nibyo u Rwanda rwarushije ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika byari bihataniye uyu mwanya wo kwakira shampiyona? Mu gusubiza yagize ati nibyo koko hari ibihugu bibiri byasabye kwakira iri siganwa birimo u Rwanda na Maroc, ariko twari twarandikiye ibihugu byose bya Afurika uko ari 54 tubibwira ko bishobora guhatanira uyu mwanya wo kwakira aya masiganwa, birangira hasabye babiri gusa. Ku munota wa nyuma ubunararibonye bwa Tour du Rwanda, umuhate n'ubuyobozi, ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, wongeyeho n'urukundo rw'umukino, kuko twe muri UCI dushaka kubona abafana ibihumbi n'ibihumbi byinshi ku muhanda. Kubera ko nari nzi neza Tour du Rwanda, nari mbizi neza ko urwo rukundo rw'igare ruhari mu Rwanda, kandi ko ibisabwa byose bihari kugira ngo komite nyobozi ishyigikire igitekerezo cyo guha u Rwanda kwakira ino shampiyona nini y'isi y'amagare. None Perezida, mu gufungura shampiyona mwavuze ko ibyari inzozi byabaye impamo.
kuri uru rwego ni iki mumaze kubona? Ati birashimishije cyane, nabonye abantu benshi kuva ku bana batoya bishimye baseka, ahantu hose hari imyiteguro ihambaye, hari amashyirahamwe menshi, nabonye abayobozi bayo baza gutangira imyitozo bambwira bati uyu mushinga washyigikiye ntitwari tuzi ko uzaba umeze gutya uryoshye bigeze aha. Abayobozi barishimye, bishimiye imyiteguro idasanzwe iri mu Rwanda. Ati rero iki cyumweru kigomba kuba ikidasanzwe. Par un centre continental de l'UCI qui a été ouvert. Mu masiganwa y'amagare ari kubera i Kigali mu Rwanda, imihanda irakeye, ikoze mu buryo buteye imbere kandi imihanda yose iri gukoreshwa hagiye hashyirwaho za bariyeri zitangira abafana ngo badasatira umuhanda cyane. Ndetse mu bice bimwe na bimwe haba hari abashinzwe umutekano ku mbibi z'umuhanda mu kumenya neza ko hari umutekano uhagije mu isiganwa. Ariko ibisiko biba bimeze mu bindi bihugu byakira amasiganwa nk'aya y'amagare, kuko mu bihugu bimwe na bimwe byo hanze y'umugabane wa Afurika ku muhanda nta bariyeri ziba zihari zihagije bituma abafana barengera bakinjira mu muhanda bagasiga akanya gato cyane ka santimetero nkeya ko kunyuzamo ipine ry'igare. Ari benshi bafite urusaku ku buryo babangamira umukinnyi uri mu masiganwa, ku buryo ashobora no gutakaza amahirwe yo kwegukana umudari wa zahabu. Ubyumve neza ko ibi akenshi bikunze kuba cyane cyane ku bakinnyi b'ibyamamare. Mu gihe bageze ahazamuka hamwe bagenda ku muvuduko muto ugereranyije n'ahandi, abafana akaba ariho birunda ari benshi bakamutezaho akamo koko. Ariko hari igihe umukinnyi nawe aba ari umurakare ku buryo iyo umumenyereye ukamuzanaho za mama wararaye yemera agatamba irushanwa akava ku igare, ariko akamenya neza ko asize atanze isomo aciye akamenyero. Tekereza ariko guca hagati y'abafana mu muhanda wa kilometero 200 uba uzengurutswe n'abantu amamiliyoni menshi bafite mu mutwe hagiye hatandukanye. Byanga bikunda ntihaburamo abafite imyumvire ifite ikibazo tutari buze kugarukaho. Hari abajya mu muhanda hagati bari live ku ma TikTok ngo berekane ko bahigereye bagateza impanuka. Hakaba noneho abacunga abanyamagare bahageze maze bakambuka umuhanda bikarangira bateje impanuka z'abakinnyi barenga 1/2 cy'abari mu masiganwa. Hari n'abandi noneho wagira ngo bakoze mu gafu ko kwiyenza. Hari nkwari uri gufana bamugezeho azamura umugeri mu ipine ry'umukinnyi wari uri mu masiganwa maze ateza impanuka y'abarenga 10 bose barakomereka. Hakaba ubw'abasazi n'akabafite ubumuga bwo mu mutwe bitambika mu muhanda cyangwa amatungo akavangira isiganwa. Ubyumve neza ko mu bihugu byo hanze y'abakinnyi bari mu masiganwa y'amagare bageze ahazamuka baba gatoya. Haba hari abatesha mutwe, hari n'ubwo bahagarara ku muhanda bambaye ubusa ngo bateze akavuyo gusa. Ariko noneho ibintu biba gatogo kurushaho iyo usiganwa nawe yatangiye irushanwa yabanjemo akandi kantu. Reba nk'uyu warimo afana ku muhanda bamuhuriye hari babiri bamuhundagazaho inke ebyiri z'amatwi nziza zinkurikirane agira ngo akubiswe n'inkuba. Fata igishyi uri inyuma na wanyuza make. Narumiwe koko. Noneho kandi hari igihe abazungu bo baza ku muhanda gufana batanyoye amazi gusa. Rwose ibi nkubwira ni inkuru mama, kuko hari igihe umukinnyi atangira isiganwa ari iry'amagare bikagiramo hagati ryabaye itera amakofe ingumi zivuza ubuhuha. Mu 2021 muri Tour de France abasiganwa bose bari ku murongo biteguye guhaguruka ngo batangire irushanwa ku mugaragaro. Mafana bari aho bategereje kureba uko bahaguruka, harimo umwe ufite icyapa kinini cyanditseho ijambo ry'igifaransa risobanura mu cyongereza ngo Go Grandma and Granddad. Uyu wari ugifite yaragamije kugaragara kuri televiziyo y'igihugu icyarimwe anasuhuza ababyeyi be abereka ko yahigereye. Gusa ibi byendaga guteza ikibazo kiremereye cyane mu isiganwa, kuko mu masegonda yakurikiye abakinnyi barahagurutse icyapa kuko cyari mu nzira gitegwa uri mu masiganwa witwa Tony Martin bitera impanuka y'abari bamuri inyuma bose, abarenga hafi 1/2 cyose cy'abari mu masiganwa bisanga hasi barakomereka. Bamwe muri bo bahita banava mu irushanwa hasigaramo mbarwa. Maze rero wa wundi wateje ibibazo byose ashaka guca kuri televiziyo abonye ibyo akoze ahita akura make karenge ajya kwitsimba. Umunsi wakurikiyeho polisi y'igihugu yarushijeho kumuhiga, batanga amatangazo ahantu hose mu mijyi yo mu Bufaransa, banashyira amafaranga 35,000 by'amadolari y'abanyamerika kumugeraho mbere akamushyikiriza amaboko ya leta. Byarangiye yigemuye kuri polisi nyuma y'iminsi 4 gusa bitewe n'igitutu cy'itangazamakuru birangira afunzwe. Kugira ngo isiganwa rikomeze icyo gihe abafaransa byabasabye gushyiraho za bariyeri ku mbibi z'umuhanda wa kilometero zirenga 300 warimo ukoreshwa mu masiganwa. Gusa ibi n'ubundi ntibyashyizeho iherezo ku bibazo, ahubwo byatumye havuka ibindi. Muri Tour de France 2012 abantu batazwi banaze udusumari duto twinshi mu muhanda w'isiganwa birangira duteje impanuka z'abarenga 30, harimo n'imodoka zimwe zibagenda hagati zikoreye amagare. Hari n'igihe za moto zigenda zitegura umuhanda nazo ubwazo zitera impanuka z'abari mu masiganwa kubera uburyo zishobora nko gukwamira mu muhanda cyangwa se umupolisi akarangara.
Ibi kandi ntibyabayeho rimwe si na kabiri ahubwo n'ubugira kenshi. Ku tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2016 amasiganwa y'amagare yarimo abicyogiye mu Bufaransa yagombaga gusoreza ku gasongero k'umusozi hejuru, maze rero abafana benshi barahateranira banuzura mu muhanda. Abakinnyi bahageze bitewe n'akavuyo bakora impanuka ari benshi, amagare arangirika bikabije, kandi imodoka zari zitwaye amagare yandi zari zikiri inyuma. Maze witwa Chris Froome birangira azamutse agasozi n'amaguru yiruka ngo abazana amagare bamusange mu nzira. Mwibutsa ushobora kudusangiza ibitekerezo byawe by'uburyo wakiriye ikiganiro cya none ubinyujije muri comment. Mu gihe ukunda ibyo nkora ushobora kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok. Nkoresha amazina ya Aime Christian 01. Niba kandi ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Nawe utaha.